isaga liyasazi sithi sona Guga Sithebe kade wacholela kodwa isithebe kalisazi abantu abaningi abasazi isithebe ngoba ngihlala ngibona be-confuse between isithebe logqoko. Yabona nxa umfana omncane uwosa inyama lapha uwosela abadala yayiwosa ubusuyifaka ogqokweni susiyayinika abadala. Yikho futhi lapho kuvela khona leli bizo elithi lona amakhothanqoko. Kukhulunywa ngakho lokho ngabafana ukuwosa inyama njengabafana kwethu lokuthi mase siqedile ukudla nje sikutshelwa amaqatha okubili okuthathu kusale kusidla kwenzela ukuthi kungakhathali ukuthi kusosela inyama kusasa. Yibo lapho kuthiwa amakhothanqoko. So yikho lapho futhi okuvela khona leli bizo labantu bakithi enjalo ukukhuluma ngabo nisithi laba bangamakhothanqoko angaphi asempumalanga ngenxa ukuthi basela bekhotha khonokho kuseleyo. Yabona kodwa ke asikho lapho bemfisa nje ukuchasela ukuthi ugqoko yikuyini. Bese kusiba lani lesithebe. So mawufuba wazi isithebe nansi ipicture lapha. Shout out to my brother uPrince Sivalo Magreza made me cook. Yikho lapho engithethe khona le picture ngifisa ukuchasela ukuthi isithebe yikuyini. So isithebe yileli cansi leli lingaphambi kwelitshe leli. Yiso kuthiwa isithebe lesi. So uchola izinto ziwela esithebeni. Njengalapha nje ubona umcaba lo uwela esithebeni. So yiso lesi sithebe mawuthiwa Guga Sithebe kade wacholela ucholela esithebeni. So yiso lesi sithebe yabona. So leli litshe elikhulu inhlalisuthi, leli elincane imbokodo bese kusiba lesithebe lapho okuwela khona lento oyicholayo yabona. So yeah, thank you ngiyabonga.